Di henya masivi Omoske Christopher Onsaga niko bono aikigwa ase ekigambero gya Kisi bosio bomona chebina John Yariki abwase hasoerwa hasama mocho yokongaina abantu na kubariana ni achibesa ase obolimo buna nigo haraire bose nigo aranyarko bagakwanika kumuiro mwana Mildred Gakonge asense ya Canada obongaindiri obo nigo bono bwiretera kwegwa chibesa chiribu ememo 53 na isato ni chiminya hamo ni chibesa shilingi chiribu 52 korende tacha wikirania eireyo unagotuma nyumuri kito Wycliffe Orenge Magega yo mwe musibe ward ya Nyamasibi Omoske Christopher Onsaga kubeko byara bwigoro napa busobo botuki ono litikulia rero ndiganyaka bagaga kiwase kigambiro gya Kisi asama machabere yoko bangaina eliko baliana ni abasubati babere asiri tamelio gachi ishiringi chiribu emye mona 53 na isato chimya inye egati chitariki 10 omotinyo kabere omwaka w'ekiriwe na 22 amana chitariki 19 omotinyo motangani omwaka w'ekiriwe na 23 abo asama ngene tabuna nachiko makonyo mwana wa Mildred Gakonge ojia asense ya Canada. Christopher umeshtakiwa na kosa la kupokea pesa kwa njia ya udanganyifu kinyume na sheria. Maelezo ni kuwa kati ya tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2022 na tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2023 katika mahali hapa Chulikani nchi ya Kenya kwa nia ya kulaghai kupokea kutoka kwa Mary Gachi shilingi 13,400 kumdanganya kwa ungesaidia msichana wake Mildred Gakonge kumpeleka nchi ya Canada. Kwa unajua ni mongo. Kwa kweli ama si kweli? Kwa hiyo tariki 14 omotinyo kane omwaka wa 2023 asatamanyekanetie imensi ya Kenya ni Onsaga amongenete Caroline Gakonge leko mura kishiringi chiriwe 52 asobongene lebona nigo arache komwera Mildred Gakonge asense ya Canada. Kwa njia ya udanganyifu kinyume na sheria. Maelezo ni kwa tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 2023 katika nchi ya Kenya ukiwa na nia ya kulaghai ulipokea kutoka kwa Caroline Gakonge shilingi 70,000 kumdanganya kwa ungesaidia msichana wake Mildred Gakonge kumpeleka nchi ya Canada, kitu ambacho kilikuwa ni kweli ama si kweli? Onsaga bono ni gabe goto biara sama machayo na kwikibwa bosio bweke gambero gya Kisi bosibo munachebina John Yariki prosecutor Kiriota Sokelo ni gasababu na Onsaga tabasa kwegwe bond ekiagara ni gabo watama machambange ayo amubwatarantie asobonganire bunobwo nonyana asabali abange batara mosoera. For the reason that right now as we speak, we have received so many complaints concerning the accused person for related offenses of obtaining money by false pretenses. Nyina boni go Wilkins Ochoki oyoro mwakili oye ameralia yona kwa tabuna no bwene bwa yakwegwa ebonde ekiagera ni garo mwe MCA negonaga na iriaga ndere ko bakorera abamenyibe wadi Nyamasibi emeremo. The accused, Your Honor, is a member of County Assembly whose offices are 100 meters from his home. He comes to work duty-free every day so that he is not a fly to his Omunachebina John Yariki ni ganchirana na mangana abonsi abokorende ni gamo ebondi echiribu emyemo amone cash bill echiringi chiribu 50 abo asekini ekyokira chikotegererwa buya asitariki 12 omutinyo 12 omwaka wa 2025. The court should be investigated and charges preferred against the accused. As for this matter, based on the charges on record, the accused is granted a bond of 100,000 shillings with one surety for a cash bill of 50,000 shillings with one contract person. Mentioned 4th December 2017. Onsaga ni gaigolerwa magigayo kwa kane cash bill echiringi chiribu 50 na bond echiringi chiribu emyemo kolende na ndobe ko biara na babisobo botuki isiko ya magache kigambere kya Kisi na koirwa asegeta sene kibonya nyembo gya Kisi Central abwasa naende arachiko igorura mu machande yobonganire bonga bunobwo nginko reporteria Ensoko TV kurwa gaigaso bogatika tuwo mochobosongo e county ya Kisi ireterene Wycliffe Orenge.